Anyang laki din! Magmagnatamanan nga agawid, manang. Kat, anya nga rod. Awan gayam pagplete ta. Narunutan ti sapatos ko iti kapapag na. Imbag kumamot na igatangan anak ni nanang iti baro. Agpadpada taan na pudput ti sapatos na. Reklamo kala, reklamo. Ay, magnakalatan. Ay, manang, lumabas tamot dito ayan ni Uncle Emiliano. Ay, di ka lang mabain. Makikabkabagyan kakit di iti may sa kadagiti kabaknangan dito lugar tayo. Kabagyan tayo tagpapada tayo mo't iti apelyido. Oy, andyan tayo ramidan niya, di ta San Juan at restaurant ka. Ha? Kita man, agungutan. Ay, kuha, Uncle. Anyang angkal, Ay, intangaminan. lumay kay agsulisaid, awan ti maitid ka. Ha? Ay, nagsakitan ti sakak anag na. Nay. Ito gaw kumanpay. Talagaan na banlugak mat anagnag na. Oh, simbangpat kayo mat gaya man nga agkabsat. Ay, una nang, nagnag na kami kani Manang Julia. Nanang, ni Junjun, adaman ng inaramid na akalukwan. Ha? Anya kalukwan nga bagbagamat. Anya dayta? Si Mardang iti sangwanan ti dakkel a restaurant ni Sir Emiliano. Saan ka di kabagyan tayo ida, nanang? Katwan, agkabsat jay nanang na, ken nanang ni tatangyo. Oh, kung nagtumad kan kakabagyan tayo. Hangam, anya nga iti inaramid na kadata. Pinapanaw na ta. Inungtan na ta. Pinagkamalan na ta pa'y nga agsulsolisit. Inaramid na dayta kada kayo? Nanang, kat pirmi, tibain mi. Ay, kat no asidag akabagyan tayo ida. Gapo siguro ata marigrigat tayo. Kat di da tayo bigbigin akabagyan, nanang. Ay naanak ko kastaitan a panawan. No awan kwartam, awan kabagyam. Ha? Amok tituloy day tananang. No ado ti kwartam, ado mat ti kabagyam. Ay, wan anak ko. Junjon, ingkaki di sumakdo, tani, naibus ti danom di ta kusina. Anyamot kan, nabambanugak. Si Kamat Julia, mapan kagluton. Nanang, aginanaak man pa'y, tani, nabambanugak. Julia, anya ti aramidam? Aglutluto ak. Nagsapa ka matan nga agluto. Aday bagakan ka. Dumanon ka dito'y balay mi tagistoryata. Wan, umaya kun. Ay, wow! Kabarbaro day ta sapatos mo Napan kami ngamin gimatang kininanang. Kat amo, gaputa mabisin kami. Napan kami nangan ije restaurant. Ija ayan ti kabagyan nyo, ni Sir Emiliano. Kat, anya kumaita. Ay, nagngina tila ako da. Saan mo't anaimas ti luto da? Nakatamtam nay. Nagado ngamin aturo-turo ijay ili. Ijay pa'y mo't nangin a restaurant tinapanan nyo. Kaya't mi mo't nga rod apadasan ti fine dining ako nada. Ken may saan mi akabagyan dagijay ababaknang. Kat, nagpapada kayo mat iti apelyedo. Uray apay, gaputagpadpada kamin iti apelyedo? Agkabagyan kamin? Agkabagyan kayo taagkabsat day nanang na, kan nanang ni tatang mo. Di na kami nga rod bigbigan akabagyan. Jakla kayat nga ipilit ti bagik kadakwada. Bak nang dagaya matalaga niya. Naglawa ti sanikwada. Wen da kami. Dahito lang kalkalapaw ti kakaisuna asanikwami. Ken jay kagudwa iktari atal talunan ni tatang. Apay nga taaya. Adda dagiti kabagyan abak nang. Angam saan damot abigbigan dagiti nakurapay akakabagyan ta. Julia, nakaluto kan? Ay, kwananang. Kaisasaan ko pa'y laeng. Ala, ilutom ton dayta sitaw dita amula ni tatang mo. Ay, sitaw manen ti sidaan mi. Makapauma. Ay,
Nagrigat lakit din ay ati marigrigat. Apay, di yung pala ito po na itasilaw. Sayang ti kuryente. Sa apay awan ti pagbayad tayo. Agbasbasa kami kan ni Junjun iti libro mi, tatang. Agar aramid kami iti assignment me. Ay, kunak man nun nakaturog kayon. Ada ngamin test mi inton bigat. Kasta. Agadal kayo na laeng. Tapno da kayo ti mangitag-ay iti panagbiag tayo. Apay ngamin amarigrigat tayo. Idinto tadagiti daduma akakabagyan tayo kud nagbabak nang da. Ay, sana gamin anak kaadal anak ko. Dagiti kakabagyak, nakalpas da, iti panagadal da. Iso, bakdang da itan. Iso asi ka ading, agadal ka anaimbag. Agad adalak mait. Numalpas yo ti panagadal yaw, makalungaw tayo. Iti nakaro arigat ti biag tayo. Ag-on-job training tan, Julia. Excited akon. Naimbag kan ka tada kwartam. Apay, awan kwartam? Pangalaan mi ngay, nalayos mo't dagiti mula anatang ni tatang ko idi napalabas ang nagbagyo. Kat, kasano nga ron itan? Kasaritak dananang kan tatang ko. Nagadumat dagiti baknang akabagyan nyo, ang mabalin nyo nga asitgan. Imposible mat ano, di da kay tulungan. Agda project me. Limagasot ti magastos. Di ka man makigidgidan si ka. Imbagak lang nga agon job training kami iti Manila. Adamot ten project mo adagos. O, saan kayo nga aga pa Lakay, kasanungay, kasapulan mo't ti kwarta dagito agkapsat. Daita nga raw dita ti pampanunotag bakay. Kat, umasidag kan akin ni Emiliano akabagyam. Idi saan da pa'y matabak nang tinultulungan mo't ida. Itatasi katag kasapulan, tulungan da kamot Ay, kanya teraramidan diti restaurant ka. Nagado ti customer. Kada ka dito yung agmulmulang lang. Manaw. No saan ka nga umaymangan, ijay karwar. Manaw. Bumulod aklaan ko may ti kwarta. Ta kasapulan da Junjun kan Julia. Naka-time deposit nga ron ti kwarta. Imbagman manaw. Ke mabalin ka di akis sayan. Di naka-time deposit. Ay, saan? Sigaki din ti mangibagakis sayak. Naglalaing nga may. Apay ta diktaran nak. Mapanang araw din manaw. Wain, tapasalsali ka ditaw. Saan ang mabalin, asaan ka asumurot nga ag-on-job training, Julia? Kasanungay, katawan nga rod kwartami. Ada na panunot ko. Anya dayta? Umasidagak kini uncle ko. Saan ang naimot dayjay? Kayat na ti agpautang? Bayadan tumudkit di dagiti naganak ko. Wan, mapantaadwa. Siyak ti mapan mangibaga. Imbag pa'y ti sabali a tao, asaan mo akabagyan, tatulungan da ka. Ngam dagiti mismo akabagyam. Uwin nga raw bakay. Padamot lang ang marigrigat kat ididay ta akabagyam. Ngam idi bimaknangan, di na tayon am mo. Malabay amon bakay. Junjun, intulod mo ni manang mo, iji pagluganan dangag pa Manila. Una nang, impalugan ko ida iji gayam na. Nasayaat nga rod no kasta. Diyan ngay mo't paggatang ko iti project ko. Lakay. Adabo nga di mulak atarong kanukra. Ala, ang kapurosin bakay. Tais ko ti ilakom. Mala, adda igatang mo iti project mo, Junjun, anak ko. Tulungan kan nga puros na nang. Ay katulungan nakpay amapan aglakon Hello? Ano manang? Madamati training mi. Apay ayang nga imawag ka. Ipadamag ko lang kang katinapasamak iji restaurant ng Uncle Emiliano. Ha? Apay? Nauram iti rabi Anya?
Isin ko di video na. Awan apulos na isalbar da agamit. Uri tinaglakwan da na uram amin. Ala, kumusta nga ni Uncle Emiliano? Ada di hospital Tada na uram aparte ti bagina. Di na maket ti rumor ti restaurant kayat nang isalbar ti kwartana. Ngang pinilit da nga inruar. Ay, anya nga Rod. Sana bale, adulat ti kwarta ni Uncle ka time deposit. Hanggang, ay, kaasimot. Tanauram ti restaurant na. Awan ni tatang mo, saan nagbangkag itang? Apay nanang? Iso tinapan ng bantay kin ni uncle mo nga Emiliano ija ospital. Apay nga isukin no nagadot ti kwartada? Mabalinda mo ti manangdan iti mang bantay? Ay, jak manam mo. Dagiti anak na, masadot damot nga agbantay ija ospital. Agpipin na tudunda. Di asawa na ngay. Nabayag dagaya man anagsina. Takasano, ni uncle mo nga Emiliano, jayla negosyo na tas asikaswan na. Naasyan ni tatang mo, taawan man latimang bantay kan kwa na ija ospital. Kabagyan tayo at talaga ida? Wen, kabagyan tayo ida, Junjun. Di na tayo maamam mo. Ita amarik na ti sakit dagiti inararamid, kan imbagbaga na ide kada tayo. Apay, kunak man no sakti mangkadwa ka ni Junjon. Ija graduation da ita. Apay, anak kasukat ka mo bakit? Ay, kadwa, tamang kadwa. Sikat inang kadwa, idi ka ni Julia. Idi naggraduar. Ay, sakmit itan bakit? Duatan, kayat kumit mairaman ijay picture Alay, sikaman lang ay. Ay, unay kamutan lakay. Anyang iter alamidin niyo. Umay kayo na, maladaw tayon. Agrugin ti sirimonya. Ni man nanang mo. Kaya nakano nga iso ti mangkadwa king ka, anak ka. Dua kayong tapnawan ti lugi, tatang. O, nangag mo, lakay. Sikaman laangan ti mayat amakita ijay picture ang maipalaminay. Puro tamad la trabahon. Rumwar taman mat amangan ijerwar. Urayak lang mat nga awisan nakket. Sa dinong nga roti kayat mo apanganan ta. Sika ate agibaga. Ije restaurant ni uncle mo nga Emiliano. Awanen dayjay. Ha? Kunak ano yung makardalaang? Ay, idi na uram jay dakkel a restaurant na. Saanan naka-recover iti negosyo na. Kasta? Iso ana ibus ti time deposit na. Tanagadumat nga anak na abyagan na. Taan mat ti negosyo da. Ay hala, kaasimat nga ron ni uncle mo itan. Mabain pa'y kit din arumwar ijabalay da Taapay? Kasano, gapu iti pan nakauram na idi. Anyat kayat mo asawan? Napuuran ti kagudwa ti rupa na. Uray pa'y siguro agpa-surgery. Nakabutbutang lata, kitaan ti rupa na. Kaasimat nga rod ni uncle mo. Wen nga rod kabagyan mi ida. Iso amapan mi lata bisbisitaan. Nang runa ni tatang ko. Iso ti mapmapan. Aywan kaasimat ni uncle mo. Ining bitarak na uncle yaw. Umay dito inton Sabadaw. Kayat na ti umay ditoy, tatang. Apay kumasaan nga, ikitsan mo ito nakalkalapaw dahito balay tayo. Impatarimaan nyo mo ito, anak ka. Umaymat umiliw Ay kat, paumayon yung lata Kaya na kayo kano ang makita, anak ko. Idi nagbak ng pay. Na makita na kami. Kaslakam la aso apapanawan na. Ay, wen nga rod. Nakaungungat idi. No kasapulan tayo titulong na. Saan apulos at tumulong? Ay napakawan ninyo ka din anak ko. Saanin akas idi ti kabibiyag ni Uncle Yo. Kaasyan nyo, tadatayumot ita ti adnaan, kan iso ti awanan.
Is kagaya man ni Junjun. Jay burida. Uwan Uncle. Engineer itan. Nagmayat man. Sino ngay mo dahito nakapimpintas abalasang? Siyak ni Julia, Uncle. Apay, nalipatan na kuan? Siyak jay nurse anangas asikaso kan ka idi ija ospital. Idi naatake ka iti high blood. Ay ha? Nasayaan mo tayo may kabimisita dito balay. Nagdakkelan ti balahiyaw. Uwan Uncle, sana nakas itisigon nga agtad-tad. Ato yan ti merienda. Ala, panawan kayo pa Uncle. Ada ngamin trabaho. Ay, uwan barok. Ay, hindi ngay lakay mo, mate. Ay na, tiltiliwan na di iyawid mo amanok. Imbagla apartyam asida manong. Ay na, partyam la dito yan. Tama sa dutak ng agluto. Ay, didak mo ilutuan dagiti anak ko. Ay, una yan dagiti anak mo? Naruwam da ngamin itinamay, idibak ng kamipay. Iso nga itaan ako rapay kamain. Di damot agtrabaho. Kaasi kamot no kasta, Uncle. Ala, dito yan balay apartyan kan lutwan jay manok. Taiyawid munton no naluto, manong. Agyaman nakada kayo kakabagyan. Tadidak binaybayan. Uray awan kwarta kaon kabagyan daklata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.